Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, leje ke fa sabi de yuya adeya dai programa waka committee yu di we kai wiki asama je chane committee yu na Robbie Dadu Amain. We sende wan odi yala din gamang fudeli bariba dianga de kabiteng basia foluku fisikali yonku gandi umang mang so se vitu dengi bala fu wa ifegete dia suwe sende odi ginento anga den kabiti anga ala den basia fu den anga ala den bigi mang as den sama di lasi wan sama fu den we kepina anga den pala tego poti ka ajumaje kona tawang na ondersteuning na dat na epi den sama di siki we begala den boye pi begadu giden fu den oppo konta pu den futuko wo ko ke fade ube sabi den abulo sua ma yepi mude arkiman udiawu ya bakati de sawodu arkiman leti ke fa usabi ala sama sabi a nummer ma toku de aksie bel a nummer na 8607080 en na programa tu te luku te wapisi si a nummer jombo kong masang wani taigu ka aboneta pa programa u aboneta pen wador alasani u kan sabi ti aboneda de fum sendegi ade di mi misi yu da jompo kosu kon fi aboneta pa programa ya mikisa masoi faika aboner de siga taki usabi ma aika aboneta pen arkiman wani action wan santi de sama yu mo lobby ima ida ofi man so wela de ade maningeto ida ima ofi yuma changa lasti fa programa ya da mi otaigu malezi ke fam taigu if wade baka programa ne wade insang ma uka app ukan lever commentata pa programa we spe uka poti comment a nummer you kan app na 860 70 80 da we app da we kingi kutaki ya bi wa onderwerp tu denki wa san dibu kan chai kong di kai kan appengi mi tu wai kaisa maning a programa ya na usefi we pikali sidwanga wansani maitaki asani ya mwani mo sabi sani fien app 860 70 80 arkiman faudi ni alibia one taigu wansani if wa money fi lasi of the fufu wansani fi ai ni yosu ai alasha yosu arkiman fosi go du wansani wanti yabisa masani lasi ya da itaki ya igwa bonu man igwa disi fugo dusa nyanga asama di fufu wansani arkiman asani ilashen kaba ifuna si sama teken mana yoswa pasa denki sayedu arkiman ogi wan tori atori ya nale itori na mitori wan bala yampanisi boibe waka foto chobo de kaye monteur nya isimo mesa fa ilibimo abede chobo abe lobi ja water kandape yu den bristrani me kaye monteur ni teken go way moy ko si fosi denki nga chobo ko shay wani arkima say denki pe pasa ameish aboya misabi emma go tusani be lasi ena fasifa san lasi beina inokantaki na osusama fufuen boko fense gwai ni go seti go tekeden go tusani famma amma takia sama di tekeden go tusani fum yami tusani
Ago do insani. Aboy kon siki. We te poti, bopale sa mais e poti mai de na isabi pu. Ni poti a mama poemo. Aboy de inisia kolasa. Na tasa ni andu. Fufuwe ma gisani. Ni nekia tasa ma. Ni de kudu sadia mudu. Angasani ya mwani wa skowi. Sonsi yesi sama idusani. Ye. De fufu isani yo godu dati. I must de zeker sabi sayo du fosi idu. Fia bari tembe sabi so. Tembe sabi so. Ni na last piki fu mama. To sabi sayo du. Arkiman. Yesi wan tusani tu. Trade ye taki. Den towe diro teng of na vergifte of na. Sani de towe ni diro teng sama wata. Arkiman ya biwa oplossing for Sunday. So you can do te by a duro tank, te look what tapu. There is one piece you can soto in. You buy one soto, you soto duro tank, da sani kaba. If you kone isitaki a soto naki boko, da isitaki na hogi bikawa sama, wan soma sama na, if na hogi atifiabi, ana ugo naki a soto fi duro tank boko. So langa usidati, da isabitaki nee, asani ana lau sani. Na soma sani mimu. Scan aan dat nee. Dus, bij die routeng, put one soto geen, daar probleem de los op. Arkiman, foutja, te de sikoutu, te de soto sikoutu na ipu sama. Sikoutu na ikontai gita kia upuyu na hulp officier, dua parket den puyu. Maar te de soto ikaba. Naki papiragi ikaba. Blowy. Skoutu no ma ye pimo. En if one skoutu kwa yuni ende soto imang. Ni ataki i au puengi. Au mai konsuku. So men skoutu te de soto yu. Eke manenge neti da de na ausu. Esuku au mavi. Am misabisa mietagi. Mina afukati. Misabisa mietagi. Mietagi sansoma. Disi de soto iku kolo ma au mafi yu. Moi fitiain. Neti den na apedus. Na ala skoutu ye. Na ala. Dus no een skoutu mo konta itaki ya vrouw mi olosia ma fiere. Giwan sani ai lei. Ne losi sama. Skoutu na ilus sama pusa ma dungoso. Na officier van UTC te igwa parket. Adapia ibigin. Dus na een skoutu mo konta itaki a uluso sama fi gens of na money genso a uluso sama fi. Is niet waar. Tai de taki meest a mijn taki are not true. Dus mekene no kokori u. Kori taki disi dati. Nee. Sabodu. Oko arki wan poku. Da wo kwai baka. Free me mu free. I know you mu giming. Free me mu free na mi leti di mi make again. Free me mu free. I know you mu giming. Free me mu free na mi leti di mi make again. Gadu bo mai kya mindi baka hinsi keti ya mineki fudu fi yunyanya edemu dede fa wakanga mi leti bae. Free me mu free. I know you mu giming. Free me mu free na mi leti di mi make again. Aya go tapu di weli biya wetaki ano patianga leti. Mana du fi yu leti biya jeni wanta mambu kusaka. Free me mu free. I know you mu giming. Free me mu free na mi leti di mi make again. Boya go tapu di weli biya masaga du patianga leti. Ma du fi yu leti biya jeni wanta mambu sikashe. Free me mu free. I know you mu giming. Free me mu free na mi leti di mi make again. Aboto sukumpo nu yau. Awan sotu nenge becha konda. Fayusa kwe fiti de taki du fi nenge momi. Free me mu free. I know you mu giming. Free me mu free na mi leti di mi make again. Ugimi miangi sambaja kusu. Ugimi kamisa ugimi kabasi. Nanga ko ata na ini meke mitawe kaya nana. Free me mu free. I know you mu giming. Free me mu free na mi leti di mi make again. Taki ugimi miawija ugimi mdokwe fode taki na feti mu feti. Da mi piki fia baka meke mi feti ya mi dede kwe. Free me mu free. I know you mu giming. Free me mu free na mi leti
sotu nenge becha konda fayu sa kwe fiti de taki du fi nenge momi. Free me mo free, I know you mungi me. Free me mo free na mileti di mi me kya. Taki di wala mala hopota pu defende na we party be ade mongo baka mi de ye no fa de kosim sa mami. Free me mo free, I know you mungi me. Free me mo free na mileti di mi me kya. Boy de mi taki da mi de waifu gadu biya mi ate boko. No ti mi aben sabi take so bosi konde lobi den se vie. Free me mo free, I know you mungi me. Free me mo free na mileti di mi me kya. Ke masanga be bali o ko fu wala mala kona wa. Sama ki yesi mi ki den da den di no gi mi kayete. Free me mo free, I know you mungi me. Free me mo free na mileti di mi me kya. Taki mi gyuda ye mi taki tangi no. Sama ki yesi mi ki den da den di no gi mi begete. Free me mo free, I know you mungi me. Free me mo free na mileti di mi me kya. Gado ankodo sanyi de tangra meja de tawandi eto oceana. E kong na inyo libye ko feti fu kompati wi. Free me mo free, I know you mungi me. Free me mo free na mileti di mi me kya. Ika de sabi bumbu na ini jati fu wala malata sogodo. Anga ne fana na ta pubusi konde okonta fashe. Free me mo free, I know you mungi me. Free me mo free na mileti di mi me kya. Taki denje bali fa de lo beauty de funa so dembe lo biulangate. Anga ne fana na ta pukanjo libi be fandi bia. Free me mo free, I know you mungi me. Free me mo free na mileti di mi me kya. Ayo free me mo free, I know you mungi me. Free me mo free na mi leti di mi me kyange. Free me mo free, I know you mungi me. Free me mo free na mileti di mi me kya. Arkiman, 12 to 4, befende wan pisi kasi. Ni india sabi fafu pati. Ni inde chayen. Gogi wan yapi. If me a first tani. Ni inde chayen gogi wan yapi. Taki yapi pati ya kasi gu. Mi meken fukam. Bakare pen. Akande wan tameti. Mami poti 2-4. Nende asabi fade mu pati ya kasi. Nende chayen gogi wa yapi wa mongi. Taki mongi pati yu. A mongi ya kwanga na wa weri. Ateke ya kasi. Aga apoti na wegi. Ateke wa mo gansani de wegi mo akasi apoti. Date ye wegi sani. Akoti mkoti pu. Nei. A mongi na ikoti pu. Akawai kawen guau. Dus chak kawen. Da isolukutaki akasi no din ifo. Apotigo atase ibnu atase guau. Anyami akasi. Den tu fe lukute den taki. Asani ya akasi fu okaba. Nende teke den kasi. Nende gwe nende go patien. Arkisana moral fa forehalia. Arkiman if you teke itoli chai go gita sama dianga de nawan bikade tu fo anga mongi nawan ne chai go gen na mongi kutu au kutu na mongi pati au patien na fa denki aswa au patien a isi aswa au patien dos tia patien so yati amu bombika na wichai go gen fa pati giwi bika utu nobe masabi fa umu patien Arkiman mi betai giwi fami kona woko ya afukati woko busikonde be dia problem ne mkotaki me oyepi busikonde en efu de pina busikonde dem dapi efu yepi Arkiman wan tuyari kaba wan sani epe wan sani fu wan kabiten fu petondo ede kabiten Arkiman umu ariki bun samio taki umu ariki bun dia sani bigite wan pisi ni wan fuden tasa mafatasi aksi mi taki papa wa mai wani ke ya sani ya gwa kutuba kama wani ke ya fukati mitaki nono
asande mi apoio doen saide mi apoio doen famio parti tubala mi se fia busikonde famu parti busikonde sani mi amandweye mi edia bigi fudode mi nabia awapude fudwa wokode wan today pasa atase aksimi sami taki ata wan fude aksimi be na wayari pasa atase aksimi ya semsani taki asani ya wani chayengu akutu baka a foto ya tewe taki kutu baka nanda tu taki baka ikutu maso gwenti fuche asani ya fufende wini fien na sefi taki dimbe taki nimtim arkima saidem taken weke busikonde sama na wide leri kutu alwasi fa asani bigi alwasi fa augi de we sidonda utake teke ufende wini subusi konde sama ikutu we bendi ase na umesiade arkimanda mie denki mi betaigi ukabataki dide tapo aliba didio meke jai kiki de wani tapu jai kiki mi beja sta sori community relation ende aksi mi taki fumi famie denki nem taigi dia dem bak abigi man fesha dikito uka action Elias nem taigi taki if you or give me a chance from go taigi dem busi konde sama dia wata didio tapadan fali ba utanda miwani mafuna dati mirobia maino wani mina udwen abigi ma luku mi aini dun sontendi mbi taki ai alukwete mitaki saitaki ataki ya mi ogia kans fi go taigi den sama aleti fasi ti aliba utapu fadi aliba ukontang den kimi mi go mi soi den sama mbe taigi wete a last lace daro meki fade taki ya a last lace di papa gason taki a radio televisi a miabia banti de lukodosu a jaini mi base a jaini mi archive du gona taki fu aliba jude na kutwa dabe fi swaki abe man komo nya sende mofu gimi they say malon tide ke mi khotoika nya sende kauna sodofien no kelengo ataki wanga de tasa madi go amukwa mi esido so da mi esita we wampio asdwa inu wasutu ke staki adabe konswaki aksi wi ataki fawesi de wani tapali ba fa fawesi bika ena igwa liba mo na wi anga de piki difika baka ugwa liba da fawesi utaki papa leche ke fayesi asowesi leche ke fayesien asowesi wa comfortable liba ma wi na wu aina nga omofu ataki abi awa so tu geme ataki la wa so tu lafu usakagwe di mie lukwa da mie lukwe ni ain da mie si amakti di anabi mo bikasiki kone tapu da mie dinki taki I want thing ma biabia hopa wi abia ini wi eke bus konde piking satu wi o kanisi dati meki asene kaibi abia ini wi abia ini wi taki noiti wo fika in the stake noiti alte wo kisi faliba abia ini wi saka gwa undo akutu baka dati mi dai gwa dem baka want to think they say abe de mo wango wan kutu holy ada opo ataki nei malonti bedete wada opo ataki te nenge fende nyang bute pusi konde fende nyang da isili man yeda te de fende money make isili danga na wan kabiten te ataki de no itimi fegete ntai taki da atodi di taki de na to ma mi awi ain anga umofu na wi ain na nga wi mofu adeti de ba ademo na sobe kutu busikonde
Si de na dei, da mi aksi mi sevi fadete. Da mi esudon ya, da mi aksi mi sevi fadete. Arkiman, oui, pikadu boto, tobi boto ne ube takite ne ufende wini. Na wan kabiten sani wan manseka. Wan kabiten sani wan manseka. We fi teke umuluku ne uteke akabiten woko du ne uchai kwa kutu baka akutu baka fasi dio kutu engiwi. E fu teke a traditionnel que sa ne uchai kwa fesi rector na rector fasi dio kutu engiwi. Na wed we anokan de we anga de wed de anga du fu foto na ipas a tradisi na ipas. Da wo gweni da wo skep wan sortu problem you sefi di ta piki o kwa baka bika wi teke u libi ne uchai kwa foto u teke u libi ne uchai kongi sama fukutu giwi wa makutu mo no pede gamande pede masaide wa makutu mo saide wa makutu mo sana problem u sidon wopo da ugo tambo fesi asipiki da uluku saide wa makutu mo mirobi ya mai ugo da uluku da u aksyo sevi tak saide wa makutu wa problem wa kabiten problem no normal loss up ni asali de funa mesafu na tiali kabadia iwaka funa fefi ali kabadia iwaka wa malose up mo busikonde normal loss ani up mo da wo teke mi ajaini mirobi ya mai fams do ya mi fams do ya me jaini mi ajaini bika mi aleri fudati mi agotwa fukati fudati fu feti busikonde teke busikonde problem kia iwa rector faude ya inakia na sama pimisi fusani isuku yepi efuna lanti iduwa sani isuku yepi lonkwa mi efuna kani de taki duso wasani ala tasani ukalonkwa mi ma fu busikonde anga busikonde fu busi fu disi fu kabiten fu disi ya tradition wakwami robia maya de fu dati robia maya toa fu kati fu dati mi adaini mi yonku fien mi nyoni fien mi no man dati na fu mi a hebi fu mi bikadi mi be aimbe ki fade gawan be ki ese kasani alo asi soutu hogi be sadu de se kai ni na wa low si kabite woko ni wa maseka robia maya jaini adeta fukati fu busikonde efu foto samadi wani da den teke mamia mi adefu dati efu de lwa ubaka efu foto lwa ubaka fu pina fu busi ukwami efu de kom teke udoti di wabi ukwami ma fu komoto fu teke kabite sani fu busikonde fu chai kwa koto fu de kutu robia maya na afuka mina afukati fu dati masana problem datu muluku lespeki de gama ite lespeki de gama ite arki wan gaman tualu fulo meketina di agama lo ni natina di Jesus sabi 12 disciples Jesus ne na 13 disciples da we taki sama de taki Jesus na disciple ye na gadu sende kon Jesus na gadu ataki taki ye kwami ik ben de weg de waarheid en het leven Jesus no taki na miabia pasi ataki mina pasi anoka taki abia pasi bika na gadu sende kon na gadu ne wani dia gwa get sei mani dia ibegi buwe fado ataki papa nami wani mana yu wani mafi wani mekia baker ya pasami Jesus no be wani dede Jesus be fele fu dede ma de pasende kwe pagya kakiti ni adede fu 13 disciple abia kontaka nga gadu mana gadu sende kon ma abede gadu pikin ataki amia pasi ataki mina pasi wanga man abi kontaka nga ala dembu yepi gamalo meke tinadi ya ipatien on efa ya mambo kwa mindi au pisi 13 disciple ya mambo kwa mindi ya bima boko Jesus amindi au fika pikimoni
13. Omdat a lofa gama na apart na konosu. Tide na dei efu wani shene we tekene we lasa adiawu. Adiawu ma adiami. Ma umu denki sa wani. Daarom meke die ding sel Jezus na 13 zilveren. Klikan 13 schetel. A 13 na money die be sel wan slaaf. A 30 zilveren de na money die be sel wan slaaf. Jezus 3 kradeer den potien ik wan slaaf prijs. Maar be kon fukon a kweke konu. A kweke gabu. Maar somen sama be sien so. Maar kon fuko yepi. Ne wani 13 na ibo kwa mindi. Dat luku tide da me aksi wi so tu waarde we gyaga maite. Efu gama taki wansani ade eke fabe de fosi. Ade eke fabe de fosi. Terwijl hoe de bezig we fiti anga usefi. Tasa mai teki abusi fuwi. Tasa mai kabanga abusi fuwa soso. Tasa mai kabanga den buye pi fuwa soso. Tasa mai kaba anga den sabidu be abia soso. We feti. Efu na moni mi asabi. Efu na moni meki akabi tensani absani mi asabi. Efu na politik mi asabi. Ma widi sabi. Adiawi. Adiawi. Bika kabiten basia na futide. Na hautensani. Weti futu bali helu guafa haka. Poti fukutu yokai wakangai. Adaro meke te uluku tide da umu aksi wisefi efu dem basia nga kapitia bia kwalitaitete. Di mia imbe king na wankonde wankabite futu kabiten. Tide na dei umu luku a quantitative fe qualitative wankabite fu basia dete. Datu umu aksi. Da ye poti kabiten anga tradisani politik. Di mia imbe king na tesama bediri da akabiten de nakia tawan. Da dati ton kabiten. Da ni chai gwa faka da ni seka. Tide na di yabi lanti kabiten di we poti. En was kabiten wan ekte kabiten fu wan basia. Anga yoka ye wakai wo kwa ngasani. Tewe takia swade meka ubo kwa pikimoni. Tide na di da mi aksi mi sefi fude. A kabiten nga basi abia warde di be abiete. Efu wadi kara deren. Efu konso da we konda utakie no. Kabiten no wanga basi ya wan sport. We creëer mogelijkheid die visa verdien. We creëer mogelijkheid die visa kan vinden wat pikimoni fuwi. Maar a ekte kabitja dete. Sana de ekte kabiting. Te ye kef basia de les spek you. Want if itaki ya basia da imwabia autoriteit wabiete. Wa les speki de dete. Efu teki ya sani ne dekra deren. Ala samadi eton kabite. Ala samamak ton basia. Efu na dati da utaki na dati. Da weke piki wandi e kwe sabi. Mafuna deke faube dete. Taki te wan kabite igwaini wan basi ya osu de luku yu. Efu na kabite osu ilongo. Noiti wan sema holide. Efa les peki de dete. Efa demo. Da de taki uto modern. Uko modern. Uko ton baka. A baka sani wedu. Da midu sabi taki na baka. Wante funa lanti poti yu. Eke basi ya ofu kabiten na lanti behandel yogi yu. Ale speki dati mi a denki ya udeke te di de ube sabi te de naki yu te atawan gwe te kempesi. Mi a denki. Mafuna dati yu wani da de taki den poti, lanti poti yu. En te lanti poti yu da yu efuna politik poti yu da politiko behandel yeke fa wani. Aswade. Ma uluku usefi. Uluku usefi da uluku. A derti osu, 12 lome ketina di gama osu. 12 disciples, 13. Efa warde de wabiete, efa kakti de odete. Mi na sabia kaba. Ni yonku, mate wansa ni taki. Efa poli, a amu de taki mbe sabi. A de mu de taki mbe dia ini ni bari.
Luku fa wedwen. If we respect dete. If we piki sani de ne uma losse op. Twa ome yari sani fu peton do lolo ne wama losse op. Da u teke da u chai kwa foto. Da foto o se kagyu. Foto kutu giwi. Ma telef kutu foto kutu giwi. Da wamu diape mo futaki na sama. Dweng. Bika den tufo chai den kasi. Gogi a mongi. En a mongi pate ke fa wani. A pate mongi fasi. Bika den tufo chai engeng. Diabe ma fende fasi. Fade mo po ati a kasi. Woko alikuwa poku. Da ukwai baka. De musikonde konufu yumulibina wang. Ukai kutu meke bangi futa kina wang. Bika no buje seli uliba seli sonde usabio. Mutakina wao. Ofuzo dempiki wandi ofika baka obai pesha kulio. Mutakina wamba. Dawide folu kufudenga mandenka bitianga dembasi ya umulibina wang. Bika wala na walanga libya demoba libina wa oh yeah komeke olibi makanyo ye langa libya demoba Oh yeah, oi ba, wala malana wa mude. libigani bede yemma libigani bejo libigani bede mawai libigani mo Satu wi afika kibu silowe mapiki ndime bali unaye wala malana wa mutaye. kwa libigo mnukwenko libite kwa jago tapa libigani bede mama mawai libigani mo Ala de liba faude, ala de sama faude. Wala malana wa mude. Awiside na lukuba, awiside chapa makaye, awiside na samaka, wala mala na wautao. Awisha pamaka, wisha samaka, wisha kwiti, wisha matawai. Solanga yuna wambusi piki wala malana wa mude. Atuwi afika nenge wala mala na waude, awiside vinembaka, wala mala na wautao. Sisa machate gyuka basonde fuoli wata mofa magandi libi fude kulie mekenike liton fote. Kwa jobo buziki kiki unaudinge wata, yumulu kwa libigo lukwenkoye, wala mala na wautao. Lesi peki kama waudi de kabite nanga dembasiya ala folu kwa wishipe ode masanga bene bali wode. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, wala mala na waumujo. Oh yeah, hey, oi ba, wala malana wa umude. Avisuwi afika nenge wala mala na waude, avichule vinembaka wala mala na wautao. Oh yeah, wala malana wa umude. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wala malana wa umude. Laki libigani bejo boy, libigani bedema, libigani bedema mama wa libigani mo. Awishide na lukuba, awishide chasa maka, awishide na pamaka ye wala mala na wautao. Arkiman, te luku, u noiti, mi o tantakien, Israel, gadu foluku, aso de leliwi. Arkiman di Hitler ki de Joden, me zafuna 5 miljoen Joden ki. Gon tapu seke wanta abe bun. Abe bun. Gon tapu seke. Arkiman, net je even over taki. 5 miljoen Joden de denk ik ongeveer. Gon tapu seke. Bika na yo. Arkiman ti de na dei. Luku om men Palestina e dede. E dede ala gon tapu e dai fesi. Bika de na libi sama. De na weti man. Arkiman da we aksi wi sefi. Luku sai pasa na Afrika. Afrika no be deso. Masama asabi. Amo gudu mandi libi oita gon tapu ya na wan Afrikaan. Amande libi tussen 1312 en 1337. Mansa
Musa na Mali. Mansa Musa. Arkiman, amaya be gudu zodanig. Taki, bijna een deel bij de 24 konde. Ala de konde de ke Mali. Amaya be gudu. Na weti man. Baka ningi Afrikan. Desani ya umusabi. Want nooit de weti my lady u desani ya. Tia man de be gwe, tia be gwe. Anga ala de sama fiembia na go to de be we na go to be ite party. So gudu amaya be de. Dia man kon de en piki teke over asani gua baka. Ma Afrika be tanso. Na wibe bepaal gon tapu libi. Na be weti man. Atendi den weti den komoto den drie ma komoto a oosten de wijze kona Europa. Anga kosi da de weti man be waka so sikete. Jabi sabisa na kosi. Roof, verkrachting, na ngasani meke de kon gudu eke faudea. Maar wanneer je kon die au verander baka, die wet baka man, o kisien pesi baka. Echt, wanneer je kon, abibi de mi abi. Daarom meke wie eke baka buba, uno mesi neer tapu sevi. Omdat na wie abia kon tapu. Libi abigin na western, libi bigi na Afrika. Na da libi bigin. Na da koni bede. You see? Na da sabi bede. Ma du komoto anda. Kon aya uchai wan pikiso. Ma pikiso de ne uteke ne utowe baka. Una ambien fano udumo. Una ambien fano udumo. Arkimasi donda idenki mi etake namo. Da wande yopo da itake yogua ini busi. Pe noiti kon ibe gone ikon kaba. Busi, wagiade, otwade, pasiade, ma toku igwene ilibi. Ya denki, uswe sabi sandak betiken. Arkiman, ye deya da den taki mugwa beneland, gogilens, da ye kutu. Bika wata adianda, faya adianda. Ma sama adianda, toku ye fele fugo, lastan pe noiti sama bende. Na meti, anga wantu yibe dia nyabusi. Nini sama fu sikans lo wegwe se kau chao kombaka a siko konteke siko. Gontapu. Arkiman be aksi wa inya bigin. Taki sama imo lobby. Yuma ofi man ofi da so sefi. Imang asomi aksi. Arkimanda usidonda wotaki mi lobby mima I lobby imaya. Arkiman matei luku sama ye mo solugu. Ala de tendi ma solugu yu. Tei kombigi. Sama ye mo solugu. Naima. Terek. Naima. Kande ibai wawagi gima. Ibai was. Ma ala de ya dia ima. Mi itaki fude sama ye. Dide na fai dia ima her de teki. Dide na dati. Ma tei kombigi. Ye teke uma igwe. Ye teke ma igwe. Arkiman. Teima fikayu. Ya igo kisefi. Arkiboy taki go. Ya igo ki. Ma dis bepaalde man e fika uma ya. Au igo kisefi. Bepaalde man aswade tu. Ye go kisefi. Au ma igo kisefi. Dat want taki a lobby. Dia bigi amande ya wani lashen. Ya bi umaya. Ya bi maya. Te den dis ani die baigi amaya. Baigi maite. Des asolu gwa sorek dia bigi gia umafi. Ina biengi maite. Dus. Te yuma.
fikayo imana itaki angai ya igo kize vyo itaki fi aluku bitaki ndefu minganga mankaba ndefu ma mekia umande fikai wandi saide ome umang ego kiense fi fumaide ome maigo kiense fi fumaide na lobito datemi taki kun lobby wan somi taki we leita ki na koloi ma na koloi na lobby a surface ja uma surface sandi laside ne yego kiense fi cha uma wani moye wani dede ma fi mai taki angai taki pikin inafu kwa mi mo disi yego kima u denki pikiso na taki figo kima ma beina ina ispan ma cha mafa usude cha duwa sanyanga yu ni ye mo solugwe mo ima wa man diangi dia uswala sina uswe waka atendi baya disa ni giamande ya baigi ima ite atendi kosi sama famande ya kosi sama fi maite atendi feti yego feti fa maide de yego feti fa maide ya feti fi maide tama ya bi tama ya de mesandre ma de kosi ma ya take ufika sande ma meke pu bego kosi uma fi kosi woman yo sisa udwanga yu meke usudon da udenki tewe dusani tewe libi alibi a langa libi gandi bede ma beina ademo sai fende teketide san kwa yana nyang ma no sukufu jiansu wantawa no sukufu duwansa nyanga wantawa no suku fu ala dei samani mudia itapu nei en na meke sama ain ke wata aingi fuleti futu meke den ke mana jalusu meke den ke ma analobi de alobi yu meke den ke ma noiti de muke ondati duwan senanga de fusefi alawe meke faut de ya na wansa ma folmat mi sefi nit ma sam ko etakia na yepi we suku mi apikinenge efu meke wan faut poti mi apasi ma etewa leisi meke wateke ulibi ta uchaigo gitaza ma fuseka foral sama dina ifu stawi na de fade denki asodio losu problem op fade shen asodio pake an ba pingo gei pakila manawan nawan so sefi tu we lolo ma ukengi ina kengi di ukengi na bete ubete moding ma wabi sang de nabi ma waisi sawabi wai wader sawabi meke opo bigifu wader usefi te samai sefi da sama usamayu na samai ma te samai sefi da sama usamayu Robia Main angen programa wiki gadu giwen ta wiki asem yu asem de Wiki na wa programa de kona yunanga meester Robbie Amain ala fode oko na neti Wiki.